reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ndagusuhuje ukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo ukorera i Kigali mu Rwanda ukifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Nshuti bakunze ikiganiro ejo, bimwe mu bishimisha muntu harimo no kugira uburenganzira busesuye no kwishyira akizana mu buzima bwe bwa buri munsi. Akenshi mu bavuga ko badafite kwishyira ukizana mu buzima bwabo bavuga ko bibuzwe n'ibihugu baturukamo, akenshi ku mpamvu za politiki. Bashobora kuba bafunze cyangwa barambuwe impushya zibabuza kugera mu bindi bihugu kuba bashaka kumenya uko andi mahanga ameze, dore ko umunyarwanda yavuze ko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze. Nyamara ariko kuva mu mpera z'umwaka wa 2019 kwishyira ukizana kwa muntu mu isi biragoranye. Atari uko twabujijwe amahoro n'amareta dutuyemo, atari uko dufunze, atari uko hari andi ntambara, ahubwo hari umwanzi urwanya isi yose urasa nta mususu, ari coronavirus. Iki ni icyorezo kibasiye isi, kikaba cyo dusaba twese kuguma mu ngo. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe cy'urubyiruko rwiyunguye mu gihe kirenga ukwezi rwari rumaze muri gahunda ya Guma mu rugo mu Rwanda, dore ko rimwe na rimwe hari abayaburaga umwanya wo kugira ibyo biyungura, kugira ibyo bakora bitewe n'akazi babaga bafite mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nyamara ariko hari abo byabereye umwanya mwiza wo kugira byinshi bunguka, byaba binyuze mu itangazamakuru cyangwa mu bundi buryo mu gihe cya gahunda ya Guma mu rugo. Iki kiganiro gihagararana n'Igihe na Roger. Mbezero Crispin ari kudufasha ku buhanga bw'ibyuma. Nanjye mwumva kuri mikoro kandi ubasuhuza nitwa Jeme Muhabonayo. Mbahaye ikaze. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Muri iki kiganiro turumva rumwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Kamonyi twaganiriye. Batubwiye byinshi bungukiye muri gahunda ya Guma mu rugo. Turumva kandi ubuhamya bw'umusore mu karere ka Musanze twaganiriye atubwira byinshi yungukiye muri gahunda ya Guma mu rugo, ahanini biciye mu gukurikira ibitangazamakuru bitandukanye. Tubahishiye kandi n'icyegeranyo kigufi kivuga kuri coronavirus, uko yaje, uko yandura n'ingaruka imaze kugira. Ese uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi ni cyungukiye muri gahunda ya Guma mu rugo? Twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari 072 80 28 232 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 078 75 81 411. Ushobora no kudusangiza igitekerezo cyawe unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ibitekerezo byanyu nimukomeze mu byohereze, turaza kugira akanya ko kubinyuzamo amaso. Eka rero dutangire ikiganiro cy'uyu munsi twumva ikigeranyo kigufi kitubwira kuri coronavirus. Ndagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Mu mateka y'isi hagiye habamo byinshi bitandukanye, cyane cyane nk'intambara na jenoside, ku buryo hapfa abantu benshi. Nyamara wava mu gihugu kiri kuramo imirwano ugahungira mu kindi ukaba wizeye kurokotse. Nyamara urebye neza wasanga atari intambara gusa bihitana abantu. Noneho kuri iki kiganiro isi yose iri mu ntambara, ku buryo nta mugabane cyangwa igihugu ku isi wabona uhungiramo uvuga ko wizeye ubuhungiro, dore ko buri gihugu cyose ubu ngubu kiri kwirwanaho. Wakibaza utese iyo ntambara ni iyihe, yaje iturutse he, yatewe n'iki? Ubusanzwe mu ntambara z'isi ubusanga igihugu gihanganye n'ikindi cyangwa bene igihugu bw'abari bo barwana, ku buryo birangira ufite intwaro zikomeye n'abasirikare kabuhariwe mu kurwana ari utsinze urugamba. Nyamara ubu tuvugana siko ku isi bimeze, kuko isi yose ihanganye n'umwanzi urasa atavangura, akaba kabutendo udatinda gukwira ku isi hose. Uwo nta wundi ni coronavirus, icyorezo kibasiye isi yose bidasubirwaho. Mu mpera z'umwaka wa 2019 mu mujyi wa Wuhan uherereye mu gihugu cy'Ubushinwa hadutse indwara yitwa coronavirus, navuga ko iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa corona. Iyi ndwara yatangiye yibasira igihugu cy'Ubushinwa, ariko bitewe n'uburyo yanduramo ntibyatinze igera mu bindi bihugu bikomeye mu isi, cyane cyane ibyiganjemo ibyo ku mugabane w'Uburayi na Amerika. Aha twavuga nk'Ubutaliyani, Ubufaransa, Espagne, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye mu isi. Tariki 14 Gashyantare uyu mwaka wa 2020 nibwo umurwayi wa mbere wa coronavirus yemejwe na Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cya Misiri. Naho tariki 17 Gashyantare undi murwayi wa coronavirus yemezwa na Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cya Algeria. Afrika nayo ibisesewe n'icyorezo kitarabonerwa umuti kibasiye isi yose aricyo coronavirus. Ntibyatinze ariko
tariki ya 13 Werurwe nibwo u Rwanda rwemeje umurwayi wa mbere ufite indwara ya coronavirus, akaba ari umuhinde wari uvuye mu mujyi wa Mumbai. Coronavirus nshya ya 2019 n'ubwoko bushya bwa coronavirus bwagaragaye nk'intandaro y'indwara y'ubuhumekero yitwa COVID-19. Iyi akaba ari indwara itangira kugaragaza ibimenyetso hagati y'iminsi 2 na 14. Tariki ya 30 Mutarama mwaka 2020 nibwo umuryango mpuzamahanga wita ku buzima uzwi nka OMS mu rurimi rw'igifaransa watangaje ko coronavirus ari icyorezo kibasiye igihugu cy'Ubushinwa, ibizwi nka epidemi mu rurimi rw'igifaransa. Bidatinze ariko tariki ya 11 Werurwe mwaka 2020 OMS yatangaje ko coronavirus ari icyorezo cyugarije isi yose, icyo bita pandemi mu ndimi z'amahanga. Bimwe mu bimenyetso bya coronavirus wamenya harimo kugira umuriro, gukorora, kudahumeka neza, gucika intege, kugira ibicurane no kuribwa mu mutwe. Indwara ya coronavirus ishobora kwandurira mu gusuhuzanya n'umuntu yirwaye, mu gusomana cyangwa gukora aho yakoze. Bumwe mu buryo bwo kwirinda coronavirus harimo gukaraba intoki ukoresheje isabune n'amazi meza cyangwa indi miti yabugenewe, nibura bigakorwa amasegonda 40. Harimo kandi kwirinda gusuhuzanya hakoreshejwe ibiganza, gushyira intera nibura metero 1 hagati yawe na mugenzi wawe, kwirinda gukora mu maso cyangwa ku mazuru n'ibiganza, ndetse no kwambara agapfukamunwa. Iki cyorezo cya coronavirus cyatumye ibikorwa byinshi bihagarara, haba mu Rwanda ndetse no ku isi hose, ku buryo byateje igihombo gikomeye. Abahanga mu by'ubukungu bavuga ko ubukungu bw'isi bushobora kuzahura n'isanganya rikomeye ibintu byaherukaga mu mwaka wa 2009. Yifunga ibinyamakuru mpuzamahanga byaje byandika kuri politike ndetse n'ubukungu, usanga inkuru ziza imbere ari zivuga ku cyorezo cya coronavirus. Coronavirus ishobora guteza igihombo ikadindiza n'imishinga karundura yaba yari bitse muri za mudasobwa ndetse no mu tubati hirya no hino mu isi. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubukungu mu isi ubamaze gutangaza ko ubukungu bw'isi bushobora kuzagwa ku buryo byitezwe ko buzamanuka ku ijanisha rya 2.4% muri uyu mwaka. Nyamara mu mwaka wa 2019 mu Kwakira ubukungu bw'isi bwari bwaramaze kuzamuka ku gipimo cya 2.9%, ariko noneho uko iminsi igenda yicuma buzagwa ku ijanisha rya 1.5. Muri ibi u Rwanda rumaze guhomba 10% yaho rwagombaga kwinjiza aturutse mu nama, mu mahuriro no mu mamurikabikorwa atandukanye. No kuvuga ko u Rwanda rumaze guhomba agera kuri miliyoni 8 z'amadolari. Iki cyorezo cya coronavirus kandi cyahagaritse ibikorwa byinshi birimo siporo, imyidagaduro, uburezi, inganda n'ubukerarugendo, byateje igihombo kibarirwa muri za miliyari z'amadolari. Kuva iki cyorezo cyamara gukwirakwira hose mu isi, ingendo zabo zo mu mazi, izo mu kirere cyangwa izo ku butaka zarahagaritswe. Abantu basabwe kuguma mu ngo zabo kiretse gusaba abakora mu nzego z'ubuvuzi, umutekano cyangwa abatwaye ibiribwa n'imiti yo kwa muganga. Ubusanzwe dusanzwe tumenyereye ko indwara nk'izi z'ibyorezo zikomeye iyo zigeze muri Afurika zisasa zikaryama. Nyamara kugeza ubu kuri coronavirus siko bimeze. Wakibaza uti byatewe n'iki? Ibihugu byinshi byo muri Afurika bimaze kubona ko coronavirus ari icyorezo cyica kandi cyandura mu buryo butagoranye, byafashe ingamba zikakaye zirimo gufunga imipaka, cyane cyane izihuza n'ibihugu byamaze kuzahazwa n'iki cyorezo, cyangwa se uje wese akamera gushyirwa mu kato nibura iminsi 14. Ku rwego rw'isi ubu icyorezo cya coronavirus kimaze kwandura abarenga miliyoni 3.70. Abamaze gukira barenga miliyoni 1.20 mu gihe kimaze guhitana abarenga 258. Kugeza ubu icyorezo cya coronavirus kimaze kugera mu bihugu 188 mu isi. Kugeza ubu kandi hari ibihugu byasahajwe bikomeye n'icyorezo cya coronavirus, cyane cyane nk'Ubushinwa, Ubutaliyani, Ubufaransa, Espanye, Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyihariye 1/3 cy'abamaze kwandura COVID-19 mu isi yose, kuko kugeza ubu abagera kuri miliyoni 1.200 bamaze kwandura ubwandu bwa coronavirus, n'abarenga 68 bakaba bamaze guhitanwa n'iki cyago cya COVID-19. Mu gihugu cy'Ubushinwa ari naho hatangira iki cyorezo cya coronavirus, abarenga 82,000 baracyanduye, 77 muri bo barakize, naho abarenga 4,600 bahitanwe n'iki cyorezo. Ku mugabane wa Afurika iki cyorezo cyamaze kwandura abarenga 48,000, abagera ku 16,000 barakize, naho abarenga 1,800 bamaze kwamburwa ubuzima n'icyorezo cya coronavirus. Igihugu cya mbere gifite umubare w'abanduye benshi muri Afurika ni igihugu cya Afurika y'Epfo. Iki gihugu kugeza ubu gifite abarenga 7,000 banduye coronavirus, ikaba imaze guhitana abarenga 150. Mu karere u Rwanda ruherereyemo, igihugu cya Kenya nicyo kiza kwisonga mu kugira umubare munini w'abanduye icyorezo cya coronavirus. Kenya ifite abarenga 500 banduye coronavirus, naho abarenga 15 bamaze guhitanwa nacyo. Mu Rwanda icyorezo cya coronavirus kimaze kwandura abarenga 260. Muri aba abarenga 130 barakize kandi bamerewe neza kugeza ubu. Abagera ku 130 baracyakurikiranwa n'abaganga, kandi kugeza ubu nta muntu n'umwe urahitanwa na coronavirus mu Rwanda. Muri aba barenga 260 banduye, 170 muri bo bayanduriye mu mahanga, naho abarenga 90 bahuye n'abandi bayanduye mu Rwanda.
mu barwayi ba coronavirus kandi mu Rwanda abagabo barenga 200, ni ukuvuga ko bafite ijanisha riri hejuru ya 78, naho igitsina gore bo barenga 50, ni ukuvuga ko bafite hejuru ya 21%. Uturere 13 muri 30 tugize u Rwanda nitwe tumaze kugaragaramo abarwayi ba coronavirus. Ku isonga hari akarere ka Kirehe ko mu ntara y'Iburasirazuba kihariye abarenga 100. U Rwanda rukomeje gufata ingamba zo kwirinda coronavirus, aho nyuma yaho gahunda ya Guma mu rugo irangire ku wa 4 Mata, ubu hari bimwe mu bikorwa byakomorewe gukora ingendo ariko kabutemerewe kurenga intara ukoreramo. Amaresitora, amahoteli nabyo byarafunguwe, ariko basabwa kubahiriza intera ya metero 1 kandi kuba bafite abantu benshi bakora nibura hagakora kimwe cya kabiri cyangwa se bagakora basimburana. Ibikorwa bihuza abantu benshi nk'utubari, imisigiti ndetse n'insengero ntago birakomorerwa. Hari bimwe mu bikorwa inama y'Abaminisitiri yamaze kwemeza ko bizasubukurwa mu kwezi kwa Nzeri, cyane cyane nk'ibijyanye n'amashuri yaba abanza, ayisumbuye, kaminuza, yaba ya leta cyangwa yigenga. Buri munyarwanda asabwe gukomeza kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuyobozi, kandi akamenya ko agomba kwambara agapfukamunwa igihe cyose avuye mu rugo cyangwa se igihe cyose ari kumwe n'abantu benshi. Igiteye impungenge kurusha ibindi ni uko kugeza ubu abahanga mu buvuzi batarumvikana ku nkomoko nyayo y'icyorezo cya coronavirus, dore ko bamwe bavuga ko cyaturutse mu biguruka nk'uducurama, ariko abandi nabo bakavuga ko ari indwara cyangwa se virusi yaba yarakorewe muri laboratoire. Kugeza ubwo twinjiraga muri studio nta muti nta n'urukingo byemewe OMS iratangaza. Gusa hari ibihugu nka Madagascar cyo ku mugabane wa Afurika byatangaje ko byabonye umuti wa coronavirus kandi ukora, dore ko hari na bimwe mu bihugu by'amahanga byatangiye kwifashisha. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika giherutse gutangaza ko umuti ukoreshwa mu kuvura indwara ya Ebola ushobora gukoreshwa mu kuvura icyorezo cya coronavirus, mu gihe igihugu cya Israel kivuga ko kigiye gukora umuti uvura coronavirus mu kiyobyabwenge cy'urumogi kandi ko cyizeye ko uzatanga umusaruro mwiza. Twubahiriza amabwiriza duhabwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, twirinda kandi turinda bagenzi bacu. Nge Igihe muhawe nayo, iki ni Ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu Kiganiro ejo. Rumwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Kamonyi rwemeza ko Guma mu rugo abera igihe cyiza cyo gukora no kwiga imirimo itandukanye irimo guteka ibiryo batari bazi guteka, guhimba imivugo ndetse no gushushanya. Aba baganira na mugenzi wacu Nishimwe Ariete. Reka tubumve. Ikintu cya mbere ndabonye kugerekeranye no gukoresha nk'amapesticide birwa bakoresha na insecticide, ko ari uburyo buri naturel bazijya bakoresha na harming environment, maintaining neza cyane nko kubakoresha nk'itari nka insecticide. Yatumye twiga gukora imirimo mu rugo. Akenshi twumvaga wenda ari iby'umukozi, kumva wenda ni iby'abashiki bacu, ariko niba barashyizeho rero akavuga ati uyu munsi urakora iki n'undi arakora iki, byatumye ne dukora muri unity, menya uko nta muntu twarira inshingano, ahubwo buri wese akwiye kugira inshingano mu rugo. Ikindi ne wenda cyiza cyavuyemo cyatumye dusabana n'imiryango yacu cyane, kuko akenshi wenda buri wose yabaga abagiye ishuri, abagiye ku kazi, abagiye abona ntabwo ari duherukana, ariko byatumye twongera turahura, tubona ikiduhuza, tugakina, tugaseka, umunsi ukira. Abonye umwanya wo kwicara nitekerezaho, nikorera self evaluation, buri mwanya ukora short courses amasomo numvaga nshaka kumenya kugira ngo wenda nzayakurikirane nyuma nko muri masters, bura n'umwanya wo kwegera Imana. Nize event planning, uburyo nyashaka guplaninga event kagenda neza, ibyo usabwa gukora kugira ngo bigende neza. Nize gukora amandazi, nize guteka capati. Ikindi nyine karantene yatumye menya abavandimwe banjye, twagize umwanya munini wo kumenyana, wo kuganira, wo kwishimana. Nize ibintu bijyanye n'imibanire y'abantu, nanone ibintu bituma abantu bagirana amakimbirane, cyane cyane ubukene bwo butera abantu kugirana amakimbirane mu muryango. Ikindi cy'amakimbirane mu muryango ni uko tumvikana, nyine buri wese ashaka ko ibitekerezo bye byo biganza, gufunga umutwe kumva ko ari uri mukuri. Ubwo rero naje gusanga igisubizo cy'ibyo ngibyo ari uko umuntu agomba gutuza, kumvikana, kuko n'ubundi umuntu mu bantu nta hantu uri bumucikire. Uratuza rero ubwo mukumvikana, mugaruriramo hagati, ubuzima bugakomeza. Muri iki gihe cya lockdown twamaze mu rugo, wari umwanya mwiza kuri ngiye wo kwitekerezaho, ndetse nize guteka inkoko. Bwa mbere natetse inkoko, byanagenze neza cyane. Ikindi nize, kuko ubusanzwe nkora ibintu bijyanye na data analysis, ni bimwe rero muri ibyo nize. Hari nize
programming language yitwa Python, niga yitwa R. Ni zimwe nize kandi nteka ko zizamfasha mu kazi kanjye ka buri munsi nkora. Igihe cyaguma mu rugo cyanyunguye ubumenyi bwinshi, nkunda kwandika amapoeme no gushushanya, ndi kubera ibintu nkora nyine ntago binyemerera neza gukora ibintu byinshi kubijyamo ngo mbone umwanya, ariko iki gihe cyaguma mu rugo nabonye umwanya wo kongera gusubiramo amapoeme yanjye nakoze, nyashyira neza ku murongo, bimpa n'ubushobozi nyine bwo gukora yandi meza kurusha yandi, ndetse no gushushanya ibishushanyo bindi. Ubundi gushushanya uko ugenda ubireka hari igihe bigenda bigabanuka, ariko narongeye nzamura impano yanjye yo gushushanya. turarushimiye cyane urubyiruko twaganiriye aho badusangije byinshi bungukiye muri iki gihe cyaguma mu rugo. Byumvikana ko utababera umwanya wo kuryama no kuruhuka gusa, ahubwo babera umwanya wo gukoresha ubumenyi no kugira byinshi biyungura mu buzima bwabo. Turabashimiye cyane. Muri studio nakiriye mugenzi wanjye Ukeza Christera, agiye kutugezaho bimwe mu bitekerezo mwamaze kutugezaho muri iki kiganiro cy'uyu munsi, aho turi kurebera hamwe icyo urubyiruko rwungukiye muri gahunda ya Guma mu rugo. Christera, amakuru ni meza. Ndabona umeze neza. Ndashima Imana. Kwabyibushye cyane, ntabwo wakoraga siporo muri gahunda ya Guma mu rugo se? Nayikoraga. Naheze mbona rero ureba ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, hari ibitekerezo wamaze kwakira. Reka ngo akanya bitugezeho, ndagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya. Nk'uko mugenzi wanjye abivuze, hari ubutumwa tumaze kwakira uri kugaruka kuri iki kiganiro cy'uyu munsi, aho turi kurebera hamwe icyo urubyiruko rwungutse muri gahunda ya Guma mu rugo. Turi kubwakira binyuze kuri nimero ya WhatsApp y'Ikiganiro ejo, ariyo 0788754141. Kwihuse Kirenga Evode uherereye mu karere ka Kicukiro yagize ati: ku bwanjye nungutse ibitekerezo byinshi muri iki gihe cya Guma mu rugo. Icyambere nungutse ubumenyi bwo ku buryo wakora ukizigamira nubwo waba udakorera amafaranga menshi. Icya kabiri, gutangira imishinga mito yanteza imbere mu gihe amashuri ataratangira. Ati buretse n'ibyo nigiye ku bitekerezo by'abandi bitandukanye bishingiye ku kwizamura ndetse no kwibumbira hamwe mu matsinda n'urundi rubyiruko. Icyanyuma, muri gahunda ya Guma mu rugo nabonye serivisi z'ikoranabuhanga zihuta cyane ku buryo na nyuma nzakomeza kuzikoresha. Naho Gasasira Theogene yagize ati: muri gahunda ya Guma mu rugo nungukiyemo byinshi, nko gusobanukirwa icyiza cyo kwizigamira ndetse n'ingaruka zo kutizigamira. Ati ibyo byose binyuze mu gukurikira ibitangazamakuru bitandukanye. Ati ndetse nakuyemo n'uburyo bwo kwihangira umurimo, kuko kuguma mu rugo ntiyagakwiriye kuba umwanya wo kuryama gusa. Aba barakunze b'ikiganiro badusangije ku bumenyi bungutse muri iki gihe cya Guma mu rugo. Urakoze cyane Christera, numvise abakunzi bacu barungutse byinshi kandi byiza, ariko ahanini byiganjemo kumenya uburyo bwo kuzigama. Ariko se wowe ntacyo wungutse? Nanjye nuko nagiye kure yabo kuzigama, yego iryo ni nk'isomo twese duhuriyeho nk'abanyarwanda. Ikindi, nk'umuntu ukora itangazamakuru nungutse ibintu byinshi, nabashije kwikorera self evaluation. Ikindi nanone ubu ngubu nize uburyo butandukanye bwo kwandikamo inkuru, nasomye ibitabo bitandukanye kandi byose bigamije kwiyungura ubumenyi bushyashya. Abakunzi bacu badukurikiye bakibaza ngo nasomye ibitabo bitandukanye, waduha urugero rw'igitabo kimwe wasomye? Ikibangutse cyo mperuka gusoma ni wanditswe n'umwanditsi witwa Steve, cyitwa Act Like a Lady, Think Like a Man. Ni igitabo kigaruka ku buryo twebwe. Ubwo mu Kinyarwanda bisobanuye kirega, hari abantu badukurikira batumva izo ndimi z'amahanga. Kura nk'umudamu cyangwa umwari ubundi utekereze kigabo. Muri make cyagarukaga ku Christera? Cyagarukaga ku buzima bw'urukundo muri rusange. N'ubuzima bw'urukundo, ese mwebwe igitsina gabo mutubona gute, twebwe igitsina gore tubabona gute? Urakoze cyane rero Christera, reka dukomeze n'ikiganiro cy'uyu munsi. Nubwo hari bamwe mu rubyiruko bumva ko gahunda ya Guma mu rugo cyari igihe cyo kuruhuka no kuryama gusa, hari abandi bayifashe nk'umwanya wo kwiyungura ubumenyi biciye mu gukurikira ibitangazamakuru bitandukanye. Iradukunda Maurice ni umusore ukunda gukurikirana Ikiganiro ejo, atuye mu karere ka Musanze. Avuga ko mu gihe cya Guma mu rugo yigiyemo kwizigamira, bitewe n'uko byinshi mu bitangazamakuru yakurikiye yabonyemo benshi batanga ubuhamya bw'uko batizigamiye, bikaba byarabagizeho ingaruka mu gihe cya coronavirus. Uyu Maurice kandi yanigiyemo ko mu kazi ke ka buri munsi akora k'ubugeni agomba kujya yizigamira kugira ngo arusheho kwiteganyiriza ejo hazaza. Ni mu kiganiro kuri telefone na mugenzi wacu Ukeza Christera. Ikaze mu Kiganiro ejo, watangira wibwira abadukurikiye muri aka kanya. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Maurice, aba ntuye i Musanze.
mu by'ukuri nanjye ndi mu bantu bakunda gukurikirana ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika. Ese haba hari ubumenyi cyangwa ibintu bishyashya wungutse binyuze mu gukurikira ibitangazamakuru bitandukanye muri ibi bihe bya Guma mu Rugo? Ubumenyi ku giti cyanjye nungutse, wenda mpereye kuri njye ku giti cyanjye, byatumye zamura impano yanjye ku mpano yanjye ijyanye no gushushanya. Niho nabonye umwanya wo gukora ibintu byinshi. Isomo nakuye mu gukurikirana itangazamakuru, nagiye mbona ibibazo byinshi, abantu benshi barekarama kuko nta mafaranga bafite yo kubabeshaho muri iyi minsi, mbese ko iki batizigamira. Isomo nakuyemo nuko abantu bakwizigamira igihe cyose kuko nta umenye uko ejo hazaza hameze. Ubumenyi nungutse actually ibijyanye wenda na art nakomeza nkabikora neza cyane kuko byaneza imbere no mu gihe iyi coronavirus yaba irangiye. Iyo ukoze ikintu gikunze kiguteza imbere cyane, ndetse n'abazabukomokaho nyine kikabagirira akamaro. Noneho ku bijyanye n'itangazamakuru nababwiye ko inama nigiyemo ari ukwizigamira. Wenda sinagira nkunda kwizigamira cyane, ariko nzabyongera kugira ngo bizangirire akamaro mu gihe nawe ngiye mu bihe bitunguranye nyine nshobora guhura n'ikibazo gikomeye. Tugana ku musozo, ese ni iyihe nama wagira abantu bumva ko kuguma mu rugo ari umwanya wo kuryama gusa? Murakoze cyane. Inama nagira abantu cyane cyane urubyiruko rwumva ko kuryama muri iki gihe cyangwa mu rugo ariwo muti, mbona atari wo muti. Inama nabagira ni uko bakwiye kubyuka cyane cyane nk'abafite impano bagakora ibihangano. Ikintu cyo gihe cyo gukora ibihangano, niba uri umuririmbyi ukandika indirimbo nyinshi ukazabona igihe cyo kuzisohora yiguma mu rugo irangiye. Urubyiruko nyine indi nama narugira ni ukubyuka nyine bagakora nyine, aho kugira baryame, kuko n'ubundi azizi umuntu uryamye nta kintu akenshi aba akora. N'ufite n'umushinga wari urimo kwiga, ikintu cyo gihe cyo kuwukora cya nyacyo ukawigaho neza, kuko burya iyo ufite igihe gihagije n'ubasha gutekereza neza ibintu byawe byose bishyira ku murongo. Cyane cyane nagaruka nk'abantu wenda batuye nko mu cyaro, cyane cyane nibo nahita mbona nk'ikintu bakora cyihuse. Tuvuge niba uri umuhinzi, nicyo gihe cyo kujya mu mirima yawe ukareba ubuhinzi ko bwifashe mu buryo bwa nyabwo, nyine bukakubyarira umusaruro. Cyangwa niba uri umworozi, iki nicyo gihe cyo gukurikirana amatungo yawe uko ameze, ukayitaho, mbese ufite umwanya uhagije. Oya witinya, shyira umutima mu nda, kuko nanjye izo mpanuro nizo zangiza ubundi we. Humura. Yes. Nitwa Andy Bumuntu, ndi umuhanzi nyarwanda, nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika 104.3 FM. Stay in touch. Reka rero dusoza n'ikiganiro cy'uyu munsi nkwibutsa ko twaganiraga ku by'urubyiruko rwungukiye mu gihe cya Guma mu Rugo. Muri iki kiganiro twumvise rumwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Kamonyi twaganiriye, aho batubwiye ko bungutse byinshi birimo guhanga imivugo, birimo gukora ubugeni ndetse no guteka byinshi mu byo batari bazi guteka. Hari n'abageze ku rwego rwo kugira ubumenyi bushya biyungura mu bijyanye n'imikoreshereze ndetse n'imikorere ya mudasobwa. Twanumvise kandi Maurice Iradukunda, umusore mu karere ka Musanze, wigiyemo ko agomba kwizigamira bitewe n'uko benshi yumvise mu bitangazamakuru ko babayeho nabi bitewe n'uko batigeze bizigamira mbere, ubuzima bukabagora mu gihe cya coronavirus. Ese wowe twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi n'iki wungukiye mu bihe bya Guma mu Rugo? Dusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi, aho watwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari 072 80 28 232, cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 078 75 81 Wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter, aho ujya hashakishirizwa ukandika ijambo Ejo. Ibitekerezo byanyu nimukomeze mubyohereze, tuzabiheraho mu kiganiro cy'ubutaha. Niba kandi waracikanywe n'ibiganiro byatambutse, ufata telefone yawe ngendanwa cyangwa mudasobwa, ujye kuri YouTube wandikemo ijambo Ejo, ni YouTube channel yacu, urabibona byose uko byakabaye, ariko kandi wibuke gukora subscribe. Ndabashimiye cyane ko mwabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi, nshimira n'itsinda rigari ry'abanyamakuru ryamfashije gutegura iki kiganiro. Iki kiganiro cyari gihagararana n'Igihe na Roger, Mizero Crispere ku banga bw'ibyuma. Naho njye mwumvaga muri studio nitwa Jaime Muhawe nayo. Ndabifuriza amahoro y'Imana no kugira ubuzima bwiza buzira coronavirus. Mukomeze munegerwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika. Ikiganiro Ejo naho butaha mu mwanya nk'uyu. Ejo